speak on your behalf. Your gift will speak on your behalf. Iyo wamaze kumenya impano yawe ukayumva neza, ntabwo uzuvuga ngo wageze kuri ibi uzushaka keyboard banyikwaye. Kandi nuza tuzuranga umukunga wavuze tubuti tasingiriye munani yegereza for one. Nuko ntana cyashushe. Iyo wamaze kumenya umwamagaro wawe neza, ntabwo uzabimurwanira. Umusume sabe yakishina mu wiwe. Ariko kandi umuntu Dawudi yakomeye. Mureke tumwice. Wewe Mungu wa Jonathan, ni uzose. None Mungu titusi haya. Uyu musore kandi yakomeye cyane. Kandi nawe wa mukobwa waje ni wowe umugore we. Tunarukundo tumurungira n'abatumwisumbu n'abatumteretse. Wewe natarambira ko papa tuvugisha. Ngiri kota yaje Jonathan. Ariko ibyo byose twudaraguze ngo bibi nubwo nagize kurwa ariko ibyo byose nawutarabisha kurwa usanga uzumenya ahantu amavuta yawe uko angana n'ubarese ibi ba smart uzumenya igihe agiye guhaguruka ku mwanya wo gukora kumenya igihe tubategereje aho ngaho ako kamina ntabwo abantu icyakabiri amavuta y'umukozi w'Imana yatangiye gukora uzumenya igihe azorangira aho niho bamugabo bagwera bakatafa aho ngaho niho bamuseveni bananiwe abagabo banyeganyije isika Museveni umugabo wanyeganyije isika Gaddafi muri Afrika yose tagiye gucatse food stamp igeretse Libya yone umusore yaje kumugore bakamwubakira inzu bakamwana uturyo cyo titwigeze dupokera muri Afrika ariko muri Libya bagaze bapaka umuzaye byara nka Canada bagaze mukubita amafaranga bakaririmba ngo harakarama Gaddafi umwami wacu watugiriye neza ariko ntiyamenye igihe amavuta yashize ikoro wese gara gutyo ikoro wayo yasigaye gutuzugira ibibazo bazaguti usiye siko yavuze yaravuze ngo singu umunye wa kayute kamene kwa wowe ukoze ifumbire yo ryakayutse mwabanye muri parlement yo kandi byabaje inkoni kabashumba badufitanga za mikoro za zino za standing za mikoro microphone nizo bakubita muri parlement tasura barasura iya igihe cyose namujana n'umusoro mvuge ngo biyo nabura umusoro ufite umuhamagaro wigi gukorera Imana ubundi hari ibintu bitatu uzogenda bisubiramo bikabivuga ibi habaho resources hakabaho na seed hakabaho na soil ifumbire resources ni Imana nizi duha niyo resource yacu ni data wa twese niyo dutanga amavuta imbuto zo guterwa kugira ngo ibintu bikorwa ku isi ziri muri twe tukadufite imbuto sabani yamina amen aho uzoshaka ko imbuto zawe zitera zizokura cyane zingana n'ubutaka waziteyemo reka sobanuke kujya ikigori kimwe cyera bitatu kindi kera kimwe kujya usanga igiti kimwe cyabaye kirekire kandi byose ari imbuto bikareguza ikibazo suko yamuta itari yamuta bikura cyane bija kure bingana n'ubutaka zatewe kandi imbuto yose mvuge ngo mimi imbuto yose igira agaciro igaragara ko ari imbuto nziza iyo yageze mu butaka itaratera ibikiri imbuto kimwe n'izindi kandi nta valengi dufite abantu benshi batageze kure kuko batatewe ahantu heza kuko batashoboye gufata imbuto zabo ngo bazitere ahantu heza mvuge ngo mimi dufite abantu benshi batemeye kugira abamete abantu babayobora akagumuka k'imbere premature hafi 3% nibo bana bose barafite ubundi twacuka byo muri kazarambuye n'ubunyana bwa butabo umugore azarira amezi 9 iyo byari yarindwi n'amahirwe y'Imana ngo umwana abeho asubira muri kuvesi
you lose. Hari gitabo nasomye kirambwira ngo the beginning of proud is the beginning of losing. Nuzumva umuntu watangiye kuzamuka. Pastor umukozi w'Imana witwa Karyoki n'umuprofeseri wa Jegishe muri Kenya yarambwiye ngo nubona umuntu yizamuye cyane utagutera ubwoba. Uya undi yakandagiye Satani yakandagiye ngo kumanuka biroroshye kuko abari mu kirenge cya Satani. Ngo nubona umuntu yaciye mu gufuka mu mugaza se uwo mutuzo muti mugabo bita Joseph Press kuna kwica muri Amerika cyane yaravuze ngo ngusotinye umuntu uzuse ngutinye urugo rusenge utinye umugabo rusenge utinye igihugu rusenge ngo umuntu uzomutinye birigara bavuga ngusotinye abantu batatu uzotinye umuntu ukurusha inshuti utinye umuntu ukurusha gusenga utinye umuntu ukurusha gutanga ngo abantu uzanga bikuru nubwo uzoza mukabazo kuri kuko batanga kurusha bagasenga kurusha bagirisha inshuti kurusha sanga uzakunda abantu bazaba popira sanga baza nubwo bo bagirisha bazobera dufite abantu batazi icyo bakora mu mushinga dufite abantu batazi umutwaro wabo mu mushinga dufite abantu ntibaba ku cyacu tuzatubaho muri korali ntibaba mu batarundi bo mu mushinga bakubura ntibaba umutwaro wabo tuzokwibukira ku kagari baturi mu kuvuga ngo bazokwibukira ku mirimo yawe niyihe mirimo yawe muvuga mu mirimo ko nabona dufite urubyiruko bikavuga iki hari akantu bari gusoma keza cyane kameze mu katipsi hangwa umushinwa y'umukira wawe w'umushinwa nyine umusirikuru cyane bari bishobora gushaka mu muziki muri Japan wa Alibaba yaravuze ngo namufite inka 25 wige cyane namufite imyaka 25 kugeza kuri 30 forosaba kuri kuri habe tibivuze ngo nitora rusengera n'umuyobozi ukuyobora tuzoje kure ngusumbe abakwigisha uzikukura akora izo bakwigisha ibyo bayigisha gufata urumogi zipfa maybe yawubonye bayisetinga neza nasomye hano muri Edmonton baravuga ngo muri Canada hano muri Edmonton ngo hatuye abantu 900 bakora mu kintu cyane bakora mu mashampiyona cyane ukuba turi hano muri hano we muri North America ushatse uwo umwe mu bashampiyona ba Edmonton ubishatse kuko ikintu cyose kiva muri passion na willing yo guforonga ufite imyaka 25 ukageza imyaka 30 follow someone bamagura pastor wa reka kugumuka reka kwiruka kuyoboka abantu dufite bategera amakanisa ari bazungu ari abakuza mu bana waje nazo gushira amafungo indaya zo mubuka asagari akabari akazaza arenge tagraza tanga chachu tuzobora bamuhamba naje gukora ubukwe tuzobora mushi Gimana natuzanye dukora Imana muramba tugira adresse Mureke kuba tips Ngikorera muri Amerika kandi nakoranye n'abanyamerika nk'ibyo muri Kenya nakoraga da reka bahurugara rwanda kajyana n'abasore tukajya muri conference bazungu 2,000 dufite umupasiteri hano n'umurefugee yaje muri Amerika muri ijambo ry'ibiti cyo garuka kavuga abona kuvuga abazungu bakajya bakaza vuba miliyonero tuzakamba none ukuzimiza nota tuzimya uwa muri apata ufuata benefits za leta ugira medicare
ufata full maze turiko kingira ngo ne bafashijwe barabiri ko bo tinga barabiri ko boyo mwegese uwo alustragoni no kumbi bokere bavuze ko hano hari umukene mutabara muhunga tani yo natora telefone mumenyi ubwe cyane ko bateye mumenyi do you still have a benefit of government? Yes. Do you still have a food stamp? Yes, I do. Well, okay, thank you so much. We're gonna meet again. Yes, thank you. Yeah. We're gonna go to hano musinzi mvugo sinzi umuco none karaza musekwa wino mutwa twega sino mugana ni mwene wacu ariko yara gusaza hano ngo no it doesn't make sense tiyumva icyongereza kitungira abasobanuzi b'imvugo ni kashaka ana muyande ngabere ko bira muri muntu yo twiba am I right? Yeah, the church planter. I'm an evangelist. I told you. You can't take experience. Kurya iri kwambwira ngo uyu murefindi tuzi cyabuza. Abandi bakagenda batazi no kwisiga tuvuta barabanuka ijanga bazitabona saradine. Kuranuka amandazi mu gihe kazi yazungura cyafite ijanga kubara kore n'isongo. Undi bana borofu. Bavuga ati hano waje dangerous Nushatse kugufasha agutera umwenda we yaharatse ko ndiyo guha amafaranga nguguri ndiyo guha amafaranga nguguri aguha umwenda yaharatse umuvuga ngo mimi muvuga no musungu yawe umusungu arambwira ngo kubwira ikintu kimwe kizotuma jewe muba kandi ngagufasha arambwira ngo ni mushobora kubaka community yawe mukagira unite hagati ya community ya Amerika hagati y'indi community ya Amerika tuzobafasha ariko ni mutabishobora kukiparapia tacu muzogera nasomye igitabo kirangira ngo divided people but they are very easy to defeat ngo abantu bashiga gusemo baroroshe gusenywa no gushira umwe kararebe yunda karebiri edimoto nimuhuje gusa mukaguza nuko umufumari witoro ry'undi gihe ari community mukabica mukorera community mwoba championnat muri Canada mwoba excellent iyo hashoye ko ubumwe n'abapagani iyo bahuje bakishira hamwe bazabanyeganyeza isi n'Imana bivuga ngo egiye cyane mu rodi ntabwo barabakristo barabapagani ariko baravuga ngo bubaka umunara ngo batangire kuwubaka Imana iramanukiza kuri izo imvugo zatangiye nyinshi iza kubase ubumwe bw'abapagani bw'amanuye Imana bayiceneza mwovuga ngo mimi nabatwemeza nyine kuri Imana yacu bashimisha namukira umuso ufite imyaka hagati ya 25 n'imyaka 30 shaka umukozi w'Imana wicara mu ye navuga ngo muri sayo navuga ngo mu kazi cy'abazungu navuga ngo ndaza mu hanga muri fresh man navuga ngo muri goshe navuga ngo ishara utuze kubukeye aho myaka 20 tuze uri bikimani haivu pana kujarurika impano abantu benshi baruzinze opportunity nuko badatuza akaba imyaka 2 hanga batangira kumwizana ngo bamugire mu diakoni akajari yakora muri company babagira ngo bamuhe promotion ngo supervisor akabaragi huko na trust nobody ubundi ari kintu tutazi iki gihugu umanager wa bank yarambwiye ngo ibihugu zacu ngufite amafaranga n'umukene ngo umuntu ukize ngo nufite amafaranga ngo nufite amafaranga y'impamvu you have them proof on the paper you have money you got money bisobanura ngo ufite credit nziza you got money cyusanga ufite cash currency no ushaka kugira impapuro nziza ziri clean buri mukino hari abandi babuze utuzi kandi barabanyagihugu kubera ko record zabo ziri
bad ariko uvuye muri prison nta muntu kwizera ubundi tutafite amahirwe dufite abasore batavuye muri prison hari abandi tuza dusengana mu yindi minsi bafite imbegeri hano mututumegere imbegeri muri Amerika iyo winje baza kwambika kantu hano kuguruka itamu ni GPS bakaza bakuwochinga muri hose kandi warenga hantu ukajwigira muri office ya police bakaza kugufata minsi bikara utosengana bambaye imbegeri ku maguru ni mutaje mu maguru y'abakozi b'Imana ngo babarere ngovuga ngo amen aravuga ngo kuva ku myaka 30 kugera mu myaka 40 ngukore ikintu ciza wumva ushoboye kizatuma success aravuga ngo mu myaka 40 ngukore ngo ariko ibyo hawe ukora rose umenye kuri muri danger ngo kuba utiributse gatoye ufata tugeze aravuga ngo mu myaka 50 kugeza mu myaka 60 ngo ni umwanya wo gutraininga abana uzosigira ibikorwa byawe mu myaka 60 kugeze empfuye ni imyaka yo kuryama kuri beach ni imyaka yo kuruhuka ntabwo ari imyaka ya stress ni imyaka yo gusarura ibyo wabibije ukicara ukarya muri hoteli wahavuka aje kureba inga wahavuka aje gusura abamushenge n'abandi ukazunguruka isi kuko ibikorwa ufite abana babisigiye ariko iyo udashoboye gukora ibyo bintu you struggle hari amakosa twakoze ababyeyi banyu hari abapasiteri n'abandi tutakoze nagiye kumenya kariyere yanjye ntangeze imyaka 30 na alos mu gihe ba Michael Jackson batagiye kuririmba mu myaka 12 bari bazi kariyere ubundi hari abana b'imyaka 15 bari ba miliyoneri basi icyo bazokora mu buzima bwabo batagira abashakisha batagifite struggle mwe mufite amahirwe mufite ababyeyi bari aha muri iki gihugu babaha orientation kugira ngo muzobe successful nuguti umuti wa mbere nugutuza ubundi ubukire bwa mbere ntabwo ari amafaranga naha mu mutu bukire naha iyo amaze kumenya umuhamagaro kuva mu kwezi kwa mbere kugeza ubundi vuye muri Israel nagiye muri Afrika ndi Canada koresha $10,000 ntabwo mfite kuri konti sinzi aho yavuye mu muhamagaro gusa kumva umuhamagaro gatuza gacica tazi iyo amaze kumenya umuhamagaro wawe ugatuza ukareka kuwa yabika ugatuza you will succeed abantu benshi barirukanka cyane ureka kwiruka utuze n'ubavungane kugarare nasomye igitabo mu kirambwira ngo if you have already discovered your destiny your heart will find the way to get there namba ngo waramaze kumenya aho uhayuje mind yawe n'umutima wawe bizomenya inzira ikugezayo ubundi mind tugira mind hariho icyo bita memory na thinking ari imagination irakrea ariko memory iraplayinga irekera kuko muri recording ni kimwe n'iyi kamera mind ira recording niyo za computer zafu niyo bazi iyo utekeze ibintu ukamara kuzumva neza bijya bintu watekeze birashoboka iyo umaze kubitekereza mind ni uruganda